Rubavu indege y'intambara ya FARDC yavugereye ikirere cy'u Rwanda ibintu byongereye umwuka mu hagati y'ibihugu byombi. Kora subscribe kuri Intego TV tukugeza amakuru agezweho ya buri munsi. Indege y'intambara y'igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC yavugereye ikirere cy'u Rwanda kuri uyu wa mbere, bituma abatuye akarere ka Rubavu bagira ubwoba bukabije. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 7/2022 nibwo iyi ndege yanyuze mu kirere cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahazwi nko ku Gisenyi. Guverinoma y'u Rwanda yemeje amakuru mu itangazo yanyuje ku rubuga rwayo rwa Twitter. Itangazo rivuga ko indege y'intambara yo mu bwoko bwa Su-25 y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavogereye ikirere cy'u Rwanda saa 5:25 muri iki gitondo, ndetse igwa by'akanya gato ku kibuga cy'indege cya Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko u Rwanda nta gikorwa cya gisirikare gisubiza Kongo rwigeze rukora mbere y'uko iriya ndege isubiriye yo yari yaturutse. Yunzemo iti ubuyobozi bw'u Rwanda bwamaganye ubushotoranyi bwa guverinoma ya Kongo yemeye ibyabaye. Saa 5:30 kuri uyu wa mbere nibwo ibinyamakuru byamenye amakuru y'uko indege yari imaze kuzenguruka hejuru y'ikirere cy'u Rwanda. Abanyamakuru batandukanye bakora mu karere ka Rubavu bavuze ko iriya Su-25 yazengurutse hejuru y'ikirere cy'u Rwanda inshuro ebyiri, ibyatumye abaturage batuye umujyi wa Gisenyi bagira ubwoba bukabije k'intambara hagati y'ibihugu byombi ishobora kuba igiye gutangira, nk'uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo aherutse kubitangaza. Indege y'intambara ya FARDC yavogereye ikirere cy'u Rwanda nimwe mu zimaze kugera i Goma kuri iki cyumweru ziturutse Kinshasa, ibyanatumye ikibuga cy'indege mpuzamahanga cyo muri uwo mujyi gifungwa. Ni indege ivuga ko FARDC iteganya kwifashisha mu guhangana n'umutwe wa M23 umaze igihe warigaruriye ibice bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru birimo umujyi wa Bunagana, uwa Rucuru na santere ikomeye ya Kiwanja. Si ubwa mbere leta y'u Rwanda ishinjiye Kongo ubushotoranyi bweruye. Mu minsi ishize ingabo za Kongo Kinshasa zifatanyije n'umutwe wa FDLR barashibira isasu birenze kimwe mu Kinigi mu karere ka Musanze, bihitana ubuzima bw'abaturage b'u Rwanda, abandi barahakomerekera. Muri Kamena uyu mwaka bw'umusirikare wa Kongo yarashe ku bapolisi b'u Rwanda bashinzwe umutekano ku mpaka uhuza iki gihugu n'u Rwanda mu karere ka Rubavu, biba ngombwa ko bamusubiza birangira yitabye Imana ako kanya. Kuri ubu mwuka ukomeje kuba mu hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa bijyanye no kuba iki gihugu gikomeje kurushinja gufasha M23, ibyo u Rwanda rudahwema guhakana umunsi ku wundi. Hagati aho ariko abategetsi b'i Kinshasa bamaze igihe bikomanga tuzabavuga ko isaha n'isaha intambara ishobora kwerura hagati y'ibihugu byombi, ibyanashimangiwe inshuro irenze imwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi w'iki gihugu. Uyu yongeye kubishimangira mu cyumweru gishize ubwo yagezaga ijambo ku baturage b'igihugu cye, avuga ko mu gihe cya vuba intambara hagati ya Kongo n'u Rwanda ishobora kuba amahitamo ya kabiri ashoboka mu gukemura ikibazo cy'umutwe wa M23. Yagize ati mu rwego rwo gukemura iki kibazo twari dufite amahitamo abiri, diplomasi cyangwa intambara. Niyemeje gushyigikira amahitamo ya mbere nubwo bisobanuye ko aya kabiri ashobora kuza mu buryo bwo kubura umusaruro. Tshisekedi yongeye kuvuga ko kuba igihugu cye gishyize imbere amahitamo yo gushaka amahoro bidasobanuye ko ari ikimenyetso cy'intege nke cyangwa ubushobozi buke bwo kwishora mu bitekerezo by'intambara yeruye cyo kurwanya abo yise ko bakomeje gukoresha nabo kwihangana kwe n'abaturage b'igihugu cye. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye mu minsi ishize yavuze ko ikomeje kurikirana hafi biri kubera muri Kongo Kinshasa, yungamo ko ingabo zarwo kuri ubu ziryamiye amajanja mu rwego rwo gukomeza kurinda imbibi n'ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Ndakomeza kandi nkubwira ko indege z'intambara zoherejwe i Goma zatumye ikibuga cy'indege gifungwa by'agateganyo. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafunzwe by'agateganyo bitewe n'uko cyateguriwe kwakira indege z'intambara z'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ziturutse Kinshasa. Ifungwa ry'agateganyo ry'iki kibuga cy'indege ryamenyesheje amasosiyete y'indege z'ubucuruzi mu gitondo cyo kuri wa 6 Ugushyingo, gusa ntabwo impamvu y'iki cyemezo yari yashyizwe ahagaragara. Byavugaga ko iki kibuga kiraba gikoreshwa n'indege z'intambara zirava Kinshasa, ariko hakanavuga ko ingabo za Kenya ziri kunyura mu nzira y'ubutaka zerekeza i Goma arizo ziratuma kiba gifunzwe. Umunyamakuru Pascal Mulegwa ukora radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yagaragaje amashusho y'indege z'intambara ebyiri zo mu bwoko bwa Suko, yemeza ko zamaze kugera kuri iki kibuga. FARDC yateganya kwifashisha izi ndege mu guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 umaze iminsi ufashe ibice by'ingenzi muri teritwari ya Rucuru usatira umujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda. Izi ndege zirajyana kandi n'ubwiyongere bw'abasirikare ba FARDC mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibikoresho byabo bigaragara ko bambariye urugamba rugamije kwisubiza aho bambuye na M23. Kongo ivogereye ikirere cy'u Rwanda nyuma y'amasaha make General Kayinere Rugaba
atangaje ko kurwanya M23 byaba ari bibi cyane. Umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda usanzwe ari n'umujyanama wihariye mu by'umutekano Jenerali Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari bibi cyane. Mu butumwa yashyize kuri Twitter mu ijoro ryatambutse, Kainerugaba yasobanuye ko abarwanyi ba M23 bari kurwana uburenganzira bw'abanyekongo b'abatutsi baba muri Kongo atari umutwe ahubwo witerabwoba. Yagize ati kuri M23 ndumva byaba ari bibi cyane kuwarwanya abavandimwe bacu, ntabwo ari abaterabwoba, bari kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo b'abatutsi muri iki gihugu. Ubutumwa bwa Jenerali Kainerugaba bushyigikiye uruhande rwa M23 bukanyuranya n'ibyo leta ya Kongo imaze iminsi ivuga inabishyiraho isaba amahanga kwifasha kurwanya umutwe witwaje intwaro. Abutangaje kandi mu gihe ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC ziri koherezwa mu burasirazuba bwa Kongo mu butumwa bwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Sinagena kandi navuze ko Senateri Uwizeyimana Evode abona misiyo y'ingabo za EAC muri Kongo Kinshasa idashoboka. Senateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Uwizeyimana Evode abona nta kingabo z'ibihugu bigize umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba EAC zizakora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibera bishingira ku nzitizi zirimo gucikamo ibice kwazo, aho zimwe ziri muri Kongo hashingiye ku masezerano y'impande ebyiri, iziri hashingiye ku mwanzuro yafashwe n'abaperezida bo muri EAC, hakaba n'undi ruhande ruri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye buzwi nka MONUSCO. Senateri Uwizeyimana mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo y'igihugu kuri wa gatandatu Ugushyingo 2022 nyuma yo kugaragaza inzitizi zitandukanye, yabajwe niba abona ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba nta musaruro zizatanga. Asubiza ati reka nkubwire, iyi cocktail ntimirika pe, nta n'iki izakora. EAC yateganyije ko ingabo za Kenya zizakorera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru iherereyemo abarwanyi ba M23. Uyu musenateri ahamya ko zitazigera zirwanya umutwe witwaje intwaro ngo ahubwo zizarengera ibikorwa by'ishoramari by'igihugu cyazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Yagize ati misiyo nishoboka, Kenya ifite ibishoro byinshi muri Kongo, bazarengera ibishoro byabo n'ishoramari ryabo, ntabwo bazarwana. Kenya izarwana na M23, reka dutegereze turebe, tuzagaruka ahangaha. Reka. Igikorwa cyo kohereza ingabo muri Kongo gishingiye ku myanzuro afatiwe na Nairobi muri Kenya n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu kwezi kwa 4 2022. Ni nyuma yaho kandi icyumweru kirenga kishize nta mirwano yumvikana hagati ya FARDC na M23. Icyumweru kirenga kirashize muri teritwari ya Rucuru hataba imirwano hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. FARDC ikomeje kuguma ku birindiro bya Kibumba mu birometero 30 uvuye mu mujyi wa Goma muri teritwari ya Rucuru. M23 ku ruhande rwayo ikomeje kuba mu duce tumwe na tumwe yigaruriye kwa Rucuru, harimo n'umurwa mukuru w'iyi teritwari ndetse n'umujyi wa Kiwanja, nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi ibivuga. Bamwe mu baturage bagituye muri kariya gace kigaruye mu buhamya bwabo ariko bavuga ko bumvise amasasu ku wa gatandatu tariki 5 no ku cyumweru tariki ya 6 Ugushyingo muri groupement ya Rugari mu birometero 40 mu majyaruguru ya Goma ndetse ahagana Nkwenda ku muhanda Kiwanja Nyamirima. Biravuga ko bishoboka ko yari imirwano yahuzaga inyeshyamba za M23 n'imitwe yitwaje intwaro yaho yagerageza kwigarurira iyo midugudu yari yafashwe na M23. Abarwanyi ngo basubijwe inyuma n'inyeshyamba. Byongeye kandi ko amakuru avuga ko umuhanda Goma Rucuru Rubero ukomeje kuba nyabagendwa nubwo nta rujya n'uruza ku muhanda Kiwanja Ishasha. Iyi ari Intego TV yakugezaga amakuru agezweho buri munsi. Bana natwe ukora subscribe